Unang sensiabaran baba thama jong ki Iran mataba Khamenei ukhun jong Ayatollah Ali Khamenei wa sya pniap hak Israel USA dangshen wa brangem bak Iran kan om pendem hak Israel ni Amerika handai kan ye khun bai da kading namal kading umat taba wa ran san pendus nem ta udai bum jukwa ban le he kumalong gi wei handai u im ka jinglong paj ba u pha ye khubor paj ba hak sen menangkong na do bo sya jet kumu supreme leader jong Iran kajing kun tma habreng ke Iran Persia yang USA ber Israel ka ya sya ka khat as ngi kenti na greng ke Iran kam shima pendem setia hadu mta bat kra pen ibor ke USA ber ke Israel kajing jol kam tam hagreng ke Iran kalong ke bajur bat kumju hagreng ke Israel bat katuk ne hagreng ke USA haka kubo ki pajba ke Iran supreme leader Mojtaba Khamenei ai ke jing maham ke basatar Persia ke USA dak baong bak Iran kan om kan penelko na phang ya gi mar gi mata ke USA ki badon hak tan Middle East lada kadang beteng man hirtma ur ong ru baya ka Strait of Hormuz berganti ya ki jhat kit pniang jong gi ri keleng ke perthai on khang dam no barwa dawa ban khang dam lot ya barok ki kitam spy ke USA badon ha Middle East ha ko ju ko por ke Iran gra bu laitri jing dawa lada kwa ban sange no ya ka thama mar kita kilong ban itu e gi hok jong ke Iran ban burialot khai ya gi jing julo bat ban kula ban om tukla ai ai shu nang ni she khamat